Amahoro y'Imana nshuti bakunze ba Softboy Rwanda, reka nizere ko meze neza mwe mwese mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye, mwe mukunda amakuru kandi tubagezaho isaha ku isaha. Mbashimire cyane mwe muri mu karere k'ibiyaga bigari mu bihugu bitandukanye, mwe mubasha kandi kumva ururimi tuvugamo rw'ikinyarwanda. Twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza, kandi namwe abatameze neza ariko mugakurikira ibiganiro byacu, tubabwire ngo mukomeze kwihangana. Turi ku mugoroba ku itariki ya 22 2025 ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Rero ni byinshi biri kuba ariko cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, nakubwira ko ibintu bitoroshye na gatoya cyane hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano muri Uvira no muri Minembwe. Rero bikaba bikubiye kandi mu itangazo rimaze gusohorwa na Alliance Fleuve Congo M23 risingweho umukono na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bijyanye na politiki. Rero akaba ari itangazo amaze gusohora agaragaza ko umutwe wa M23 wihaniza cyane cyane ubutegetsi ndetse n'igisirikare n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ririmo Wazalendo, ririmo kandi FDLR, ririmo ingabo z'abacansho ndetse n'iz'abarundi zikomeje kugaba ibitero ku basivile mu bice bya Uvira no muri Minembwe. Bongera kwihaniza igisirikare cya FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko nibukomeza kwica abaturage rwose bazashyiraho gahunda yo kwihorera cyangwa se gahunda yo kurinda abaturage nk'uko babikoze mu bice bagiye bigarurira, birimo umujyi wa Goma ndetse umujyi wa Sake, Minova, muri Karehe, muri Ihusa, Kabamba ndetse na Katana. Aho hose ni ibice bigiye bitandukanye, no gufata Goma naho ni ibice M23 yagiye ifata. Rero muri itangazo M23 irasaba ko Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakwemera kujya ku meza y'ibiganiro, cyane ko ariyo bashyize imbere, mu gihe umutwe wa M23 uvuga ko mu gihe Kinshasa yakwemera ko cyangwa se gafata umwanzuro wo gukoresha uburyo bw'intambara nabo bazirwanaho kandi batazigira na rimwe baceceka ku kibazo kirebana no kubuza uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kivu zombi, yaba ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ngaha rero niko kandi wongeye kugaruka ku bitero bya FARDC bikomeje kugabwa muri Uvira ndetse no mu bice bya Minembwe. Bagaragaza ko abaturage batuye muri Uvira bakeneye amahoro n'umutekano kandi barambiwe ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bukomeje kubica ndetse no kubasahura imitungo yabo. Bagaragaza ko ibi bidakwiriye kandi bitanakwiriye no kuri bene wabo b'abanyamurenge baba muri Minembwe, cyane ko iri tangazo rigaragaza ko ibitero nibikomeza bazabohora utu duce twose ku buryo busubirwaho kandi bavana ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Ni M23 rero iri kuvuga ko yemera ibiganiro, cyane cyane ibiganiro kandi byasabwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC ndetse na SADC. Mu SADC reka bari umuryango w'ubukungu bihuza ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, mu gihe EAC nyine ari umuryango uhuza ibihugu byo mu burasirazuba hano bwa Afrika. Ahangaha uyu mutwe wa M23 kandi ukaba uri gushinja cyane cyane RDC gusahura amaduka bahunga umutwe wa M23, by'umwihariko mu gace ka Rubero. Ku mugoroba w'uyu munsi rwose abacuruzi bo muri teritwari ya Rubero, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, bari gushinja abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusahura amaduka yabo mu gihe bahunga umutwe twaje intwaro wa M23. Ubusahuzi rero bukaba bwakure muri santere ya Rubero no mu mujyi wa Butembo, nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe santere ya Kistombiro ndetse na Ndoruma tariki ya 19 Gashyantare uyu mwaka. Umwe muri abacuruzi rero akaba yatangaje ko amaduka acururizwamo telefone, imyambaro n'ibikapu yasahuwe. Abacuruzi benshi bo muri santere ya Rubero n'umujyi wa Butembo akaba barafunze amaduka yabo kugira ngo abasirikare ba RDC badakomeza gusahura ibicuruzwa byabo. Meya w'umujyi wa Butembo yitwa Komiseri Mowa Bayeki Roger akaba yatangaje ko abayobozi badashobora gutegeka abacuruzi gufungura amaduka mu gihe babona hari ikibazo, gusa ngo inzego za leta zirahari kugira ngo zibarindire umutekano. Abasirikare rero ba RDC rwose bakaba batangiye gusahura amaduka, birumvikana harimo rero muri rusange yagaragaramo imyambaro, ibicuruzwa nk'amatelefone bishobora kuba byatwarwa mu buryo bworoshye. Uyu mutwe wa M23 rero ariko nubwo ukomeje ibikorwa byo kwihaniza, Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yewe na Perezida Felix Tshisekedi ikomeje kwica abaturage mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane ahari ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo n'ingabo z'abarundi, cyane ko ubu noneho twamenye amakuru y'uko hari ingabo za Afurika y'Epfo zamaze kugira mu gihugu cy'u Burundi rwose, nazo zongeye kuza kurwana n'uno mutwe wa M23 mu gihe zari zoherejwe mu butumwa bw'amahoro bwiswe Samidi Arasizo, zirakira mu mujyi wa Goma aho zirindiwe umutekano na FARDC. Aha rero mu mujyi wa Bukavu ku gikorwa cyahabaye kiyowe na
Bernard Byamungu nuko umujyi wa Bukavu abapolisi ba leta bagera ku 2100 ndetse n'abasirikare 890 biyunze ku nyeshyamba z'umutwe wa M23 ubu zigenzura uyu mujyi ndetse n'umujyi wa Goma nk'uko amakuru ari gukura ku mirongo y'imbere ku rugamba abigaragaza. Aha rero aba basirikare barenga hafi 3000 by'umwihariko abapolisi barenga 3000 ndetse n'abasirikare ba FARDC bakabiyunze kuno umutwe wa M23 aba officiers cyangwa se aba officers polisi urwego rwo hejuru bakaba bagera ku 2100 bakaba barizwaga mu gipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyitwa PNC mu gihe 190 baturuka mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC nabo biyunze kuno mutwe wa M23 aha muri Bukavu. Nkuko rero binatangazwa na Bertrand Byamungu Maheshi uyoboye ibikorwa byo kurokirita cyangwa se byo kwinjiza mu ngabo abashaka kwinjira muri M23 hano akaba yahise abajyana igoma aho bagomba kujya mu kigo bitorezamo nitwe rero cya Rumangabo bagomba kwitoreza guhera kuri uyu wa gatandatu nibwo abambere batangiye kugira muri iki kigo kugira ngo barebe uburyo ki bakwifatanya na M23 ikomeje kubohora abanyekongo bari mu bibazo bijyanye n'intambara iri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Aha rero M23 nakubwira ko muri uyu munsi imirwano yabaye hagati yayo ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabereye mu bice bya Uvira by'umwihariko nko byanagarutsweho mu itangazo bamaze gushyira ahagaragara n'itangazo rigaragaza ko FARDC yagabye ibitero mu birindiro bya M23 ariko cyane cyane inibanda mu bice bituwe n'abaturage hano muri Uvira byaje gutuma rero ahangaha muri Rubero ndetse na Butembo naho izi ngabo za FARDC zatangiye gusahura bimwe mu bicuruzwa by'abacuruzi ari nako zigenda zica abaturage mu bice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe rero gahunda ari uko bahungiye muri Beni ariko amakuru ndi gukora ku mirongo y'imbere ku rugamba nuko M23 nayo yamaze kugira muri Beni kugira ngo iburire abaturage batuye muri ibi bice bagume mu nzu zabo bataza gusohoka bakaba bagirirwa nabi n'iri ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rikomeje gukora ibikorwa by'ubusahuzi ndetse no kwica abasivile no kubatwara ibyabo muri rusange. Aha muri Beni nakubwira ko nubwo imirwano itarakara ku mirongo y'imbere ku rugamba Bernard Byamungu nyuma yuko akoze recruitment cyangwa se yinjije mu gisirikare bamwe mu bapolisi ba Kongo bifuzaga kujoininga uyu mutwe wa M23 ndetse n'abandi basirikare ba FARDC bamanitse amaboko bakemera kwishyikiriza umutwe wa M23. Bernard Byamungu ari kugenzura ibice cyane cyane biri kwiramo imirwano ndetse aba ari gutozwa cyangwa se abari kwinjizwa mu gisirikare birumvikana ko ari abari basanzwe bazi gukoresha imbunda. Ikiba kigambiriye no kubigisha ikijyanye n'ikinyabupfura kijyanye n'indangagaciro z'umutwe wa M23 kugira ngo batazigira bahohotera abaturage cyangwa se ngo basahure ibyabo. Ibi rero bikaba bisa nkaho leta ya Kinshasa Perezida Felix Tshisekedi binajyanye n'ibyo Patrick Muyaya umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje nyuma y'inama y'abaminisitiri yabaye ku munsi w'ejo. Ni inama igamije kureba uburyo ki igisirikare cya Kongo noneho cyakongererwa imbaraga mu rwego kugira ngo gihashye n'umutwe wa M23 cyane ko Kongo nubwo ari igihugu kiri ndetse gifite umutungo kamere umusirikare wacyo akaba ahabwa amafaranga make bituma rimwe na rimwe batagira ubushake ku rugamba aho bahunga umwanzi bagasahura ibikorwa by'abaturage ndetse bakiba inka zabo abandi bagakora ibikorwa by'ihohoterwa bijyanye no gufata ku ngufu. Rero Felix Tshisekedi nyuma yo kubona ko abasirikare benshi bari kugenda bamwiyamuraho akaba yateranyije inama y'abaminisitiri kugira ngo avuge ko gahunda yo kongeza umushahara w'abasirikare rwose ihari kandi bigomba gukorwa bigashyirwa mu bikorwa. Minisitiri w'intebe rero Suminwa Turukwa akaba rero nawe yatangaje ko agiye gukurikirana cyane cyane birebana n'iki gikorwa akavugana n'inzego z'ibanze kugira ngo kibashe kuba cyashyirwa mu bikorwa muri rusange.